Kajingsa kongreng ki babun ki surok ki babun ki caka kadai namad bagi kontraktor ki bayo kam kidai ki ba syuring kok kelas kelampat pas bat shempang. Uba dispersing rani ulaong ba kajinglap jong uling ba ka RTI ka surok na mau plang syawai loi bat kumjuk ka surok na umlingka syamau klot ki suki bat dang sa kongreng haduk menta namar bagi kontraktor kim don ki mesin ki babiang watla hakajing tho ki penbiang thik ulaong ba ka surok na umlingka syamau klot kamsyam la yat la shisnam tam bat bun ki beriu ki la mensau ba syusiang mau klam don rong bat ki sertok banyat na kadai caka uba dispersing ulaong ba kajing shna pen he ya kamau plang syawai loi kamdei banduna ya kalai meter shiteng nalor kajing shna ya kinala kajing reben ban siang rong bat ki wei ki badai ban le kat kum kajing thau thik pa thik hendrei ka balingo kalong ba ka surok na mau plang syatersat kala jotno hadian balashna kat tu kat ne benai ula pen kre ban ujor ejahar ki babat ya ka RTI namar bada ki spa tali ki RTI ki ba ulapan ki office sarkar ki klam ai ka jingtep hakapor ka bapiang kasurong na moplang sa wilay bat kasurong na umangkasa moplang ti kumapiro i kasurong na kapos sa kapor po may kaliya kam umla man pendem na kapor ti kat kum gajing tip bat kejiwat tip ng bakal RTI bat kumjuro nang bagi tip hai bade baka komlong berkomban ke komtre ke surok lalap babapun kontraktor ko mekalia kim don ke machinery ke babian aswa bakin tre kam tabam komdo kabar kede jimbom don experience aga kam na babun hi ke kontraktor ni kisukiu dari kelas 2 klemia kelas 3 kita kalau ni tip plan di kata kejingbom don ki machinery kejingbom don experience ke machinery bakambu ni kadon tang atau paper mo kadon tang affidavit in practical on don ki machinery kita ngitip pelin ya dia kalau tang nolim baga kam ko mekaliari kam juyan bat kam ju la pendem haka por ka biang nomor kumbang mentah iba tang kidhar company ibadon kementerian kemudian kiwi ngam yui ba kimbiang ki material nam taban tre kam kanela pensya ya jintre ya ko mangka support moklot marumka moklot kar kumbian RTI report material kidon hadu khan arjai kat kumari atau import ini. Jadi mentala sistem tam kakam kamian. Natrai baru akhiri kesuk mereka. Bebuat kena astur gila amsa tam nak dapat jusiat mau. Bebuat kena sistem tam nak dapat jengpong. Balik dia. Agak bawa dia tahu berapa kita lah posrok omdon kita kembali thok ni. Lain hadiah mengalafai RTI menin sendiriwan ngawan si pemulot tinggal ini kan tu dia kibat mai kibat dan syutir wala kataru nang kelajungan ngampak dun bat dengan penelkam dak section full of the RTI aga bangadun hok dan inspect di dia bat kene kalau lu ka yellow card ne ka warning seboro kontraktor apa itri kalau kam ki di biang material machineries maka bisa kada bisa jom pak kamdei bisa simen jom people pin sutrayer kam klem ki michari bobya haba kut mano basyendinge u pai ba ya bede inspection yang sana ya we kasi kan di office te habede baka RTI ka bangyo ang kinapo moklang kata ni no aku itri boleh kadwai araja arfulah ya fai RTI al-haja al-fulai yang dia report kita. People mikhalia ni gestir. Dek spat tadi dia dengai sakut ke office. Kada boleh kalau ni. Kalau belum betul experience benda yang artian. Kalau belum bagado di hendak MCCL pos orang kalau fai
adu mentai pelai pun ba ada sepat di sokut ban ini sikmat ngala wat jila ganti ngala ban ai dari FIR ini beli wa punjak ya kita ati ai sepat di ngala tikum kene gawe ngana yo report adu mental nadu benai kan we akulai adu mental lalu nggak benai benai ti hello kene ki yo kene report tekar ko kene ya makanya masih sudah dari DPR ini marban tip yang jenisnya jom kena sorok dan kamga DPR ni ka detail project report tekar ko kene DPR balap ini la thau sai ba ki sorok na po mo plang sewele kadek jimpen he ini widening of road formation of way carriage way Tikani ka kerkom penhe lamnono gamde banduna yaga line meta system na existing road line meta system na existing road apun ko kabar kade cross drainage wall dihumpai kabalai kade ka protection wall ka retail wall with stone masuri stone li kamut ba I can draw ni kiyim kabasal kade kecing construction of granular soap base course granular base course with water. Ini kini Kimauria hadir majlis sina ek suro. Tiga tu kasat berfait kena Kimauria. Kata kedeka granular base course with water. Kini kejimalaban juga ni kasuro ko kade belum sanpo meta sanpo kemudian RNC kasurok. But kini kisah kasurok kedai belum sitan ini line po kenten. Kemudian kedai belum kisah. Membasam kedai road making and road itu equality dan tanah senaya kementerian. Pihak kapratrik hadir mengalik sepok tesar. Kalau mengono menjadi yapi ba kasorok pada sedep sina tang sebenar keladu no nadu walangkian adu sorok ba langyo kasorok pada sedep sina keladu no batok karkom kaneka DPR kam semlolong kam selodon kaneka lain ini gilain sideline no kam don sideline wadin kini sideline kemud pan island ya sorok hadin ba ada narong lain kadang saka kini side bomb umur kini konkret kiba don nasabar kesurok atara kamdon nantaga jingsiang kesurok lu kamdon RNC ada jing inspect dengan karkomda section 4 juga ada di HBD begini kasurok kabatri yang ti doba bung dan kontraktor bateri yang ti we kontraktor be bung sing sopo bat kebaar pada de banalani hongwa yaitu mentah kali suruh kampat puis mesno apa kepada setiap senaru laduno tiga jinggeli angni galong om tang yepi press yo paita tiga jinggeli galong ba ada kapisa jonga jompi ban 10 kai gune kam long na lor bak sarkar kadon hafring garam le khatsan hajar keluar trei da garam habakut kan susep kamut na ki kontraktor kamdon gejiono kuno haba michirim dan masini kadon kapor ka bai phyak trei be wud rafin trei wud ak tu kita yo tu kaduno tu trei kan ni DPR na po lang po Kami bisa jumlah, kami bisa apa? Umur apa? Kalau ban file jaga FIR poka police station, kalau kami kejing trayer kam lemia karpunga DPR. Ini gini miseri kile ada FDP, pokok. Kile FDP pokok. Adin bala FDP dah kot. Dia bala pergi ikut selama begini kita di lembak FDP ke departemen kesu alot mereka kam dia kejingi jongi pat ba pada nagawi jaka sekoi jaka kalong ba
bangiwa te balik ke surok Islam. Hadian bangiwa di siamba ikon doktor babuni kimia je ban shu jom kelas pe jom kelas mur ki yo direct kelas 2 ki yo direct kelas 1 experience gimdan ya kam ata kal bung jing tip jonga keli na ki doktor kalau ta actually itu dia tu kamu sudah bertanya kamu ya gini ki missionary kim inspection tu ni di pandan kamu ki pe na affidavit Kaya kesenjang ko yung piba. kesenjam jonga te kalau kum aktivis ngadon ka hok ben inspect karkum ka section 4 of the RTI Act ya gino dokumen ya gino ka kam ka bede bis profile but spoi kemud kaden ka hok yang abang inspect karkum ka section 4 of the RTI Act but ka hagatu ka poro di ngasu pa ban ken mau ka sa ba khoi baro hi kalau baka RTI kalau ada lupa ka presiden rule mud kadai kata kasti ya kini ki field officer marba lada mundan ka RTI ushabi jong kayo ka kot ka bat sarkar mud yo remote control jo kono ka kam ka bat sarkar kata mud uni junior JE umla ban inspect itu kam na bale sa control hak sarkar kata ka bisa long ha baro Mereka RTI kadai kasti om ya ke department, mereka kadai kasti itu ya field officer. Masih sian dalam ada RTI, ke kormen kamla asuban control ya officer. Mata dia kan jenjar dia kan dikatai kam jenjar kormen, mana jenjar department, jenjar field officer. Bangasya om ya kata borbor, ke RTI kadai presiden rule. Kabakam don government, presiden dua kemudian government, kabor kasyong ke department. Pasisian balai RTI kemudian kadai kasti ke officer, kadai kasti ke officer. Kata dia ngasak kren hamani kam kelomba, balik ngalai RTI kelomba naibor di officer. Iwan ane adem senyum orang menteri kam biang, marbalik ai di kontraktor di barit. Bumla ban pendek hak por mas kini ki po city la di banai kontraktor ki ba sisni ki di pendek no ndai ba pli ai kontraktor ki ba omdan machinery kata ka di jinge po shilo kata di jinge ka ba na galang ka government ban galang department ban ni skama ki di ban inspect bahai ki missionaries aswa ba kin alon ka wo oda mar machinery apa klam da don apa gitar kata ka de jing dunong om tang sarkar de jing dunong de jing jenjar yo pa par kini ka RTI kade ka warning na kalian jonga aktivis but hadian nang ni sikmat baro ngan tundun kami section full of RTI up but ngali inspect man lagi jaka laki missionary ki don am katkum ke pepa Mal baboni kontraktor abangai selok ki omba kemachinery kadon be tangha ki pepa affidavit ndrei omdon missionaries abomdon missionary kakam kamya abakamya kakam hakapor ka babu temde ki jidunong kamde tangi soka tangi ba itu kontraktor umla kan pendep ya kam hakapor ka babu ta jidunong kedunong habro kilya Dikata kadai ek pandagai dunga nang ini sikmat nang mai kontraktor kinyo nong abagi trei di benbiang ketia tapi sampai ba kan nam los ka kan nam do upai ba manga mapiro nam semjengja ban nang nei sikmat bat kunjura po moklot ke banglayo gini missionary ngan sali inspect ha kan no sni pengkat lagi officer markum belum mentar suruh melengkap kalau berjenjang yang ini mencoba besar mereka. Berkat suruh dapat mau pulang syawi loy ya kapal adep sinar lah dulu. Berkam salok kam cengalong do kat kum kene di PR kapal ayo angni kasuruh dapat mau pulang adu.